This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Warlak election siya kayang dorbar thawaan ka jala kadang jingay sa kumbalais nam dunaye Henry kaway na kiseng sanhima kapadang sumi thamai kalapan krea ya kalanti ban sedang no iki jing syakri syakipat ba haka umsning constituency. Kani kiseng sanhima ba thamai kabalatip kum ka umsning People's Front UPF lastud lasyor haka arpo pratare ujillio araja arpusan daw Dr. David Lingdo ubalong kum chairman bat haka juk kapor kum kurtong no lamban aireng haka election MLA araja arpo pra. Hakani kasngi lapan scam ya kinong kit kam bakan top yo ba Kit Forius Dakar General Secretary, uba Pensuk Lingdo Finance Secretary, uba Sumar Swear Sport Secretary, uba SR Bina Advisor na lor kiwe. Habakran siya kilat patay kubor u Dr. David Ulaythu, boladan jing tmu ningkong banyakun kumukurtong MDC na ka Voice of the People Party VPP, nray nakidaw baka long ka jing pankrek kabatamit kapor nimi derpor, kumta ulasange no ban shim ya kategaray. Nalor kata ulo angru, baka ni kaseng sanhima kan sedang no ki jing syakri syakipat ba ki badon kam jingrap nadu menta kasngi na marka umsning constituency kalong kaway na ki constituency kabadang sa din habaro kiliang. DOE ya kain salam jumi. Kantam mga kumu nong sumsno jaman ka pai talibhoy. But wanong ba ka constituency ke jumi ka umsning constituency kaya ka ka DOE ba kita kicing anglo magipat ba ki anglo bat kipat ba ki yai perta kipat ba ki yai dawa kita ki baro ni kanwa ni ba kita ki melawan haswa jungi ba long ki long ikmat re semala menurut ini ko kata mana ba nong seng nong khan ni ka seng nun abang ayo ini kini ki balo nama mansusyong klikti na hap hiban beach keman badai kita ka pelong ya na rengkat ke jiwai bangan haga habring hadir ke jing selong pakat tu ni ki rorong ba na kaniga konsi bi jungi but na kayi ke sem hi bangan bu ke jiwai bangan form ya ka umsning People's Front UPF kamino ba kaniga ni ki ka ba na ni shikman intre hoy kadang dia cingong ba balai mi dang mentah kadang long too early yang ba kadang ada sisa bantre na hapan sedang no hoy ngam tre daga ba ni le song shit ni kita ni tre dan pabin ni ya nang ba ni ni ba kita kicing anu cupai ba kita kicing rang jam cupai ba kan mau sisa kadang orang busuk Hatu kene kelenti ke David na kementau warajar pupra election na kumnu. Hoi, kene ke David na kementau sudah warajar pupra. Orang layak nanti bat ni lapet kidon sipun ha ke bangi hapan ne. Balananga say ban kren kemat chupi ni por. Kibun pala. Nya nangla banjer pupra. Nrei nam tre kamarwai namar aga cintrai kadai ki jisto tilang ji kire rumba bat ki ayen assembly berhuai kawan keshan nga age tudai keshan badan sipun kita ni ke kham ki kon sama ibala shop klik ni to menta bat pinang no kan ya ha kan jimong ji im joki ha jumbi ke jumba bat niwi ya kisno mitau ba kisno mitau de kan mi boy kaptam ko string constituency jogi am siap mulai tak menui ya kata development jokola maganda ni nang sipon ke banyak bat hani jialati pikin media na ma ba ni ki ay inranga kran sipon ke ay binsom baka ni tan jing kran re ka kam kam le re kenang yo image keban na mau maban biang ba ngam tay maroi kadang lambut ki na ba ki ban support dan ki ba shania ay nga ba nga shania ki we will work together we will put one voice in prayer Ni jusaki haba don ka jingseng lani ka jingseng kinu kiseng sain perthai haka singi stang ni jui jubon gi ba kinu kersan gi bacuan rei hakane ka jingseng ka jung pipat ni bagi ba gi duna ton tak katu kan ning thai ke ga daw bagi pai kemagi kran ga bulo hakam gini ki por kadang ning por kadang por school di college ki jumple dang ne nang ya session
ki bril jeni juga tiap hoi ki dei ki ba rap berian ba kadang dei ka por ka ayom rap ayom ba ki hapan tiu ki hapan deh di nama kata kimio ban wan bun sini rei ki lawan nya dan nya shikmat but ni wan ni perlakuan wan rei jing dua jing no bat pi bat ngin sedon ni kan meeting ka kam he hari ni si bra ni ban wan ni kata ni nang la ba lu mendam iki bat tumong pi ngam tre balwai ni tre lang babon ki romba ina ya tre ban peliteli ofisi ihanta ba pai ba udan kanu udan bulan bun ni ke boleh menyelam lah dia ni sibuk ini kajing jauh kan lo nak minta muslim Mila juga semua haki senam ke beladap haki election ke beladap mo. Mila juga semua bagi peladan kajing temu banyak kon ni ke election nak away pak political party. Te Andre biklam dia le hatu galong kajing sisa kan ni nak kumnum. Hoi kata bawa mungkin ni sisa ngaladon kajing temu bagi le hati ke MBC. Nilai don kan betul meeting. Tambah kam long official nomor ba nidan apiki ticket party nomor ba nim thamyai daga manusia ya itu di dari dia kat party dari ka jian dan tipat dan jonga nak try ka pandai ke MDC di ngangit bangam nak situ rumah yang dikakam kabang train nam tak masalah di nama kata ngala sengeno shwa ya for the election kita di dah Nak parti juga bertemu tu kepor. Kepor jingnya itu juga nasional independent he kita mesti sebab orang ban selek nak voice of people party mereka pra dari habagi ya denti pat kumto misoba tadi ban sange support na cancel nak shwa kan ini pra ru na parti kepor na hapan pinjam ha jiwan dan tadi ketika orang ya nak ingat harus semaraja bukan pun hak pon nandan bagi naya treasure kenang ni simat ni naya trepa nama hak tu pon kalau no akan no kerja India ini kan pada parti dan jumpa dengan yang itu ke event kita national star party buat mengenai ada simat kemalangan le pada compare dengan itu naya Yashua kita di Jisha Abah kumta pila don jing tumu no pra itu kepor te balai pat hakane kapor hatu balik film penyes no pra bat kiseng pat hakane ka bat mai ke tharai ke jing ju ke jing sek ni kamdeka kerja party kani dari kerja community kali kerja social platform kamang yang menta kamang independent ba mereka independent benong ban supra kadang pada mereka nanti dengan mentah hari mentah ni orang benang doni ke independent forum ni kerja kini dia dia empat rai sekan parti ni leh nabu hari start jumpa iba bahagia mandate Jokowi bahawa pak sinu dan leh sinu lainnya pantan ziarah lang pada akan tam kita rumah kamu karai berpindah ke nolu parti ke sadai hadir kan sudah ini kulish bot Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya